Danas radimo challenge sa gaziranim sokovima i energetskim pićima. Uzme u hitnu, želudac ne osjećam nikako. Pa česte vi luđaci omčini, danas radimo challenge sa gaziranim sokovima i energetskim pićima. Tu je kola litra 25, Sprite litra 25, Fanta litra 25 i naravno litra energija. Danas ćemo probati eksirati sva ova pića da vidimo hoće li se išta desiti u mom stomaku. Au sine, pa ti se bodeš. Krećemo od kole, nek mi je dragi Bog u pomoći. Are you sure about that? Poslije kole na redu je Sprite. Nisam školovala. Наркотик не класс, я еду на хардбас. Если ты не знал, наркотик не класс, я еду на хардбас. Если ты не знал. Ne osjećam se nikako dobro. Poslije ovoga na redu je Fanta. Nice. Nemojte ovo raditi, ni ispred kuće, ni kod kuće, nikad umrete. Na redu je energy. Pa ti se bodeš. Živo. Uzme u hitnu, želudac ne osjećam nikako. Okej. Hajmo ponesu, molim. Daj da, znaš koja mi je muka, nemoj da te povrćam u auto. What are you talking about, man? Te molim te, vozi to brže. Šta će ako umrem, ko će me ukopat? Imam osjećaj da umire. Nice. Kud prečera sa energijom. Aj, vozi kroz crveno, vozi! Vozi, plaće, kazne, samo vozi! Ti zvina kod smrdi u autu. I usrao sam se i upšao sam se od muke.